جستودیو رادیو ریباز اف ام گوتارو شوپینرن می هجال هر دری دم باش نه دما پیشکش کرنا بولتنا دمجمیر یکا فرمو گرنگترین سنوچا سروک اوفیسا پیوندین درویا انا کسیرات گینا کو هولین جبجی کرنا گوارتنان دریو بریا نهادا لباکوری سوریه تنکرن تاکو پیده نمینا پارتیا تکانه دریو بریه ده لعاموده کمین سال وگرا شهید بونا پیشمرگه روش آلدار عینو هاتا وجاندن شاندا اوفیسیا جبجی کاریا تفگرا چاکسازیا کرد لی سوریه سردانان و نراتیا انا کسیا انجمن اجتماعیا کرد لی هولی کر یکیتیا جنن کردستان سوریا هجمارک در چوی نوجه کلیجا مافناسیه ین شاخ زنکویا فراتی لحساکی خلات کرن دم باش سروک اوفیسا پیوندین درویا انا کسی راگهاند هولین گوهارتنان دریو بریان هادا لباکوری سوریه تنکرن داخویانیا کده سروک اوفیسا پیوندین درویا انجمن اجتماعیا کرد لی سوریه کامیران حاجو جری باز راگهاند که هولین جیبجی کرنا گوهارتنان دریو بریان هادا لباکوری سوریه تنکرن تاکو پیده نمینا پارتیا تکانه دریو بریه ده داخویانیا خدا حاجو سربار کر گوت کو او گوهارتن مبجی او کو پیده لاواز بکو انا کسی و هزن سیاسیین دن و رولاوان هبا حاجو هر وها گوجی کو او دفرن عربیین دبن کنترولا قصده ده و آراسته خلق وان دفران ببن دوبار دوامیا داخویانیا خدا حاجو گوجی کو امریکا راگهاند و جوان رجی گوتیه کو چره کفتنین سیاسی به پیده را توننه امریکا پیده وک حوالبند نابینو تنش بر شر داعش دین کار آنین لباجار عموده کمین سال وگرا شهید بونا پیشمرگه روش آلدار عینو هات وجاندن ببشداریان و نرن پارتین انکسه و هوال و دوست و مالباتا پاکروان و ولاتین باجار عموده روجاوای کردستانه یکمین سال وگرا شهید بونا پیشمرگه لشکر روش آلدار حواس عینو لعموده بهلدانا آلاین کردستانه وینین شهید سروک بارزانی هاتا وجاندن بوی هلکفته دسپیکا قرآن پیروز لسر گورنا شهید عینو هات خوندن و گرزن گلان هاتن دانین آلدار حواس عینو یک جه پاکروان دستانا شرس حیلایا کل شرع عین عویس لدجي ارتش عراقي وحشد شعبي شهيد كتبو أفا حفتية بيامنير أركي أحمد صوفي جالية بيديفا هاتيا قرتونو تومتين بيس سروبر در حق صوفي تين بلاف كرن نفيسكاركي كرد دقو تارك درباري قرتنا روجنا بواني كرد و بيامنير أركي أحمد صوفي جالية بيديفا بلاف كر تیدا بحثا کریارن پیده و بردوامیا وان دگرتنا سیاست مدار و روزنامه‌وانن کرد دکه. نویسکارکی کرد گوتارک درباره بنچاف کرنا روزنامه‌وان کرد و پیامنر آرکی احمد صوفی بلاف کرد. تیدا بحثا چکدارن پیده و سیاست وان یا تکانه و دیکتاتور دکه. گود هله گو روزنامه‌وان کی سیویل بگیرن. نویسکار بناوی شوان ابراهیم گوتارک بناوی اگر احمد صوفی داعشی با بلاف کرد. تیدا دیار دکه گو پیده تو سود جتشت گول عفرین رودا نکر جبر گوتانها سیاست آوی یک آلیه ترکیه و رژیم سوریه روزانه گفا ایریش لپیده دخون لپیده بری خدای برفره کرنا گرتنه لکردستان سوریه ابراهیم دبیجه گو روزنامه‌وانن بسر پیده و لکردستان سوریه روزانه بحثا دیمقراطی و آزادی و اولهیه دبن سیبره چکدارین پیده دکن لی او اولهی لکوید مایه و روزانه روزنامه‌وانک یا نویسکارک دیگرتن. روزانه پیده و آلیم بسر و چه روزنامه‌وان یان روشنبیر داخوازا سربست بردان صلاح الدین دیمرتاش جزندان ترکیه دکن و ترکیه بگرتن و بنچاف کرنا روزنامه‌وان کرد لباکوری کردستان تومت باردکه لی دما بابت دبه احمد صوفی بدنگ و رنگ دمینن. جبلیوان همیا پیده به دهنجاران گرتین به سرداعشه و جزندان خواسر بست بردان دبن سرپرشتیا حوزن عربی گلوتاوه آسته گرتنا کردان آسانه تا آسته کی گو سیاست مدار و روزنامه‌وانن براوانی دبردنگین ستمداران ده دکن دین گرتن هفدمی گو احمد صوفی هات گرتن هجمارک چکدارن داعشه گو کشتن در حق گل کرد لکردستان سوریه کربون هاتن سربست بردان احمد هاتا گرتن به تنش برگو کرد بو بلکی اگر داعشی با نها جهوی نه افجه با یک الوسی و یک بریاریاوی جدیری که احمد صوفی
ARK TV شاندەکە ئۆفیسە جیبجیکاریا تەفگەرە چاکسازیە کورد لە سووریێ سەردانان وڵاتیە هەرێما کوردستانە یا ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە هەولێرێ کرد. شاندا تەفگەرە چاکسازیە بە سەرۆکاتیە هەڤرێزکارێ تەفگەرێ فێسەڵ یوسف بوو. ژالیە سەرۆکێ نونەراتیە ئەنەکەسێ لە هەرێما کوردستانê نوری بریمە و ئەندامێ نونەراتیە هاتە پێشوازی کردن. دوێ هەفدیتنێدا هەردوو ئالیان بەحسا پێشهاتەیەن سووریە بگشتی و یا کوردی بتایبەتی کردن. لە پێویستیە ئەکتیڤکردنا ڕۆڵە ئەنەکەسێ ji bo bidestxistina mafê gelê Kurd diriya destûra Sûrî û beşdariyê di desteya danûstandinan hevdîtinên binêfê de tekes kirin. Şandiye navdewletî ji bo Sûriyê stavan demistora raghand ku rejima Esed astangiyan li pêşkarê Komîteya Destûrî durust dike. Serokê Tirkiyê piştî lotkeya Çaralî li Stenbolê tekezîl ser sazkirina Komîteya Destûrî kir. Ku pêwîst e tadawiya vê salê bi dawî were. Ji aliyê xwe ve siyasetmedarên Kurd dibêjin bê destûra Sûriyeya nû û nava siyasî dest pê nake. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan piştî bi dawî hatina lotkeya Çaralî ya Stenbolê ragihand ku divê di zûtirîn dem de komîteke destûrî were sazkirin. û ew bihêviye ta dawiya vê salê Komîta Destûrî hatibe sazkirin ji bo gihiştin bi qonaxa siyasî li Sûriyê. Ji aliyê xwe ve Stîvan de Mistura şanderê navdewletî ji bo Sûriyê ragihand ku rejima Esed astangiyan li pêş durustkirina Komîta Destûrî durust dike û nahêle karê komîtê pêş bikeve. De Mistura serbar kir ku rejima Esed naxwaze ku hêzên navnetewî destwerdanê yan jê serpereştiya Komîta Destûrî bike. Her divê derbarê de balyoza Brîtanî li neteweniya girtî karîn bîris. Rusya tometbar kir ku nikariye erkê xwe yê pêwîst di derbarê rewşa Sûriyê de li pêş neteweniya girtî pêk bîne. Yan jê Rusya û Esed rêkefî bûn li ser xapandina Encûmena Ewlehiya Navdewletî û neteweniya girtî ta ku bi helmeta xwe ya leşkerî di berjewendiya Esed de li ser xakê pêş bikevin. Ji aliyê xwe ve endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mustafa Cum'a ragihand ku durustkirina destûrê Sûriyê mijara herî giring e di paşa rojê de. Tevî ku rejim nerazî ye. بنسبة ما ككرد بنسبة هر بيكاتين ديجي و يعني لعقلية دولة المازن داجي انه بشروجا سوري بدستوري كي نه جيرا بي اباكرن و ندرس به وضع سوريا چاره سر نابه هكو نكبه واركي ياسايي Hewlên navdewletî di nav de hevpeymanên Esed ango welatê Rusya di dawîtirîn lotkeya Çaralî de Komîta Destûrî gengeşe kir. Di hevdemê pêşwazîkirina şandên opozisyonê û gengeşekirina Komîta Destûrî li ser astekî berfireh. Gelo demhatiya Rusya pîvanên hêzê di berjewendiya opozisyonê de giran bike bi mebesta gihiştin bi çareseriya siyasî. Yekîtiya jinên Kurdistan Sûriya hejmarek derçûyên nû ji kulîja mafnasî yên şaxê Zankoya Feratê li Hesekê xelat kirin. Li gorî ku berpirsa Yekîtiya jinên Kurdistan Sûriya Aliya Cum'a rûpela xwe de belav kiriya, wan hejmarek derçûyên nû ji kulîja mafnasî yên şaxê Zankoya Feratê li Hesekê di ahingekê de xelat kirin. Bawernameyên rêzgirtinê û hîndiyarî ji wan re pêşkeş kirin. Cum'a derbarê vê gavê got ku Yekîtiya jinên Kurdistan Sûriya xwest ku moralên xwendekaran bilind dike. Daku tevî van rewşên nexweş li Rojavayê Kurdistanê serkeftinên mastir bi dest bînin. Daku karibin xizmeta civak û welatê xwe bikin. Şopînerên me hêja berî ku em bultena demjimêriyek bi dawî bînin, dubare em ê sernoçeyan bêne bîrawa. Serokê Ofîsa Peywendiyên Derve Enekesê radgîne ku hewlên cîbcîkirina guhartinan dirêveberiyan hada li Bakurê Sûriyê tên kirin ta ku pêdê nemîne Partiya Tekane dirêveberiyê de. Li Amûdê yekemîn salvegera şehîdbûna pêşmergeyê roj Aldar Eînû hat vejandin. Yekîtiya jinên Kurdistan Sûriya hejmarek derçûyên nû ji kulîja mafnasiyê yên şaxê Zankoya Feratê li Hesekê xelat kirin. Bultena me bi dawî hat. Her şad û bextewar bin.